Iznova, oni najplaćeniji, poput Gordana Kičića, igraju uloge licemera na sebi svojstven način, što bi se reklo sa lakoćom i iz izvora sopstvenog iskustva. Spustili su zavese, ugasili kamere i skinuli maske. Ipak, nastavili su da glume na nekoj drugoj sceni i pred drugim kamerama. Blokirali su život, ali ne i svoje poslovne račune i biznis. Svakodnevno podstrekuje obustavu rada kolega iz Ateljeja 212, ali se u isto vreme ne odriče od solidarnosti i interesa sopstvenog džepa, pa nastavlja da glumačkim žargonom rečeno tezgari direktno iz izvora narodnih para i to preko svoje producenske kuće Film Combine, gde je za 10 epizoda serije Mama i tata se igraju rata dobio neverovatnih 1.335.315 evra od javnog servisa Srbije, RTS-a, to jest poreskih obaveznika Srbije. Prema raspoloživim podacima, firma Gordana Kičića je od 2020. godine pa sve do 2023. godine ostvarila prihode u iznosu od skoro 164 miliona dinara. Pa može se Gordanu da ne radi u ateljeu, šta za njega predstavlja plata iz pozorišta, džeparac za kafu i cigare, a možda i još po neku supstancu. Čisto da stimuliše kreativnost dok planira kampanje za štrajkačke odbore svojih kolega. Gordane, bilo bi fair da ako se solidarišeš sa kolegama, kulturnim radnicima, isti princip primeniš i kada je u pitanju lični biznis ili tvoj džep mora biti napunjen državnim parama. On očigledno nije gadljiv na sistemski novac, režim ga voli čim ga ne odstranjuje, ne targetira kao nekog neistomišljenika, pa da zavrne slavinu. Gordane, očigledno tebi, to jest tvojim milionskim dubokom džepu, prija ova Srbija koja živi u diktaturi, gde se dramski umetnici zloupotrebom medijskog prostora igraju uloga znalaca i autoriteta, kao da im njihove akademije nikad dosta, igraju se i potpiraju netrpeljivost i tenzije u srpskom društvu. Pa odluči se, brate, da li ovamo ili onamo.